Gdje ste bre ljudi, evo nas ponovo u Full Gaming TV 77. Danas ćemo igrati Frontline Commando 2. Ovo je nova igrica na mom kanalu, to je novi serija. Kao što vidite imamo za pomoć Ajsa i Dača. Mi imamo ovdje neke puške, ova, vidite, i ova. Mi imamo nekoliko para. Tu gdje sam šisla, 960 i 13 zlata. I imam neku bitku, evo moju omiljenu. To nije moja omiljena bitka, moja omiljena ova mapa. Imate besplatno na samo ovo povećam da vi vlasni. O, da si. Ja mogu nešto malo tamo stavim. Ali da vidim, može. Može, šta ćeš? Nema. Ovdje će biti snajper. Onda ga pogledam. Neki mit. Sad će ovdje dođu. Tak. Helium. Ovdje će da se spuste, ovdje će da idu. Ajde malo to brže. Tu će, sad će da se popne. Da ih rokne. Da se popne. Su bloki. Shot. Headshot. Jeste. Izvinite. Snimam. Mama, snimam, nemoj. Izvinite. Što ovo? Pitaju me da je baba. Baba. Nije to. UNC, dobro, to... Ovdje ćemo da kupujemo neke puške. On nema pojma igricu. Beži tamo. Barem sam prešao na level. Ne znam mi, brat. Što lupa. Što nisam, jesam. Nema veze. Ovo... Nećemo ovo da skidamo. Ajde. Nemam para. To bi mogli samo da imam para. Ajmo ovo prvo. Vidite kakva je ta mapa. Kakva je ta mapa. Čućeš nešto. Pup! Vidi koliko ovaj debel bre. Ćao. Ali sam naroknuo bubreg. I dobili smo para. To je dobro. Imam za sad 2000 nešto. I znate koju pušku hoću da kupim? Znači, ne. Sad ćete da vidite. Waypoints. Samo moram da ovo skupim. Ne mnogo damage, ovo 221, 255. Ova je jača od ove, znači, odmah kupujemo čim imamo para. Ajmo na još jednu bičku. Na primjer, evo
Ovo je skoro kao ona. Što radiš to? Kaže brat. Nemoj! Pumpara, čim onako puca. O, tu sam ga ljubio. To, kill. O je, o je. Pola sam ja ubio, nisu ništa radili. Nemoj. Ajmo još nekoliko partija. Nećemo sad boss. Drugi nema pojma. Čuti. Vidiš kako igram sam. Profi sam. Ovdje ima neki boss. Kao? Nema. Super! Samo ovo da radim. Ajde, opa to. Evo ga boss. Ne! On je to, ubili ste ga. A kad je lud? Dobili smo pare. To imamo 3000. Ima još nema. Evo moj ovaj prvi. Sad radim. Ne, samo radim to. Opa, nema. Dop. Samo da... Ti, ko si? O je, oda. Level 7. Nema šta. Ja sam car. Izvinite, lupa. Gdje sam? Razumijem. To je ova i ova. Ne. Ova i ova. Ne znam, ova i ova. A nemam pojma. Stvarno nemam pojma. Neću da radim. Ali... Stani. Ajmo prvo. Ona, nije nešto. Sad mi šaljete poruke kad snimam. Ma mrže tamo. Ja sam! I ovo. Čuti! A mrš bre tamo. Kad sam ja tebi tako radio za klip? Inače, on nema kanal. Ja sam ga sad isfolirao.
to. Yeah, babies. Izvinite. I ljudi, to bi bilo to. Ćao. Ajmo opet ovo, da dobijem malo para, pa se vidimo u sljedećoj. Samo. Trista headshotom. Super, все. Играем. Kako sad kupili? Zbog ovoga. Da, baš zbog toga. Nemoj više! Izvini. Ćao. Izvini, top. Otišao. I to je to, ljudi. Za ovaj Nije. video. Ognjene, čuti. Ćao. Ćao, ovaj glup. Ćao.